ncipha bugebengu isizwe asiphephe sibingelele babukele emakhaya ohlelweni lethu ohamba phambili ncipha bugebengu la sikishow yethu i-channel yethu iKhula TV. So siyacela ukuthi emakhaya nisibukele la siphethe usisi sisemsini siphethe usisi wethu la. So cela ukuthi anichazele ukuthi kahle kahle njengoba sila sikhuluma nobani ubani igama likasisi. Sanibonani ngicela ungayichazi ukuthi ngubani wakabani kodwa ngiyintombazane yakhona la eMsinga ngazalwa eMsinga ngamenza hlala khona la eMsinga la eMsinga ethu phela Ferry. Yeah. So la sifike la kuwo ngodaba olubucayi kakhulu. So sase sithi sicela ukuthi singahlali singayikhulumi le ndaba yakho kuyindaba engathi icayi kakhulu esifisa ukuthi ababukele emakhaya benze sure ukuthi le ndaba bayithatha ngalendlela esiphethe ngayo. So sicela ukwazi ukuthi la siyathola udaba lapho ukuthi kwaba umuntu okwaba nenkinga yokuboshwa. Siyafisa nje ukwazi usichazele kabanzi uchazele namabukeli emakhaya ukuthi isizathu sokuthi uzugcine sewuboshwa bekuyisiphi nanokuthi mhlawumbe usibeke la udabeni lokuthi mhlawumbe mangabe usakhula umuntu adinga uzibona usiphethe kanjani yonke information yakho nje sicela ukuthi usibekele usichazele. Yebo ngisakhula bekuwumuntu nje ekhaya ohloniphayo oright ngoba namanje sahlonipha ekhaya right. Kodwa-ke kwagcina sengiboshwa ngenxa yokuthi ufisa ukuhlupheka kahle hle usizi. Mangabe uhlupheka ugcina usungena elilingweni ngoba ngase ngiqedile umatric from 2000. Emva kwalokho ngisenayo imali yokuqhubeka ngiyofunda no-NSFAS babe ngagcwalisa begcwele NSFAS. Bese ukuthi mase ngicabanga ukuthi yiphi indlela ezongenza ukuthi ngikwazi ukufunda ngiqhubeke ngoba angikwazi ekhaya isimo sasekhaya sivuna ukuthi nginemali ukuthi ngiyofunda. Bese kuba khona omunye odayisayo certificate omusisi odayisa certificate ze-teaching bese ngithi yabo uma bengasithenga ngoba si-cheap is 7,000 rand. Kanti lapho sengiyifaka ejele uyangena ejele unganabile. Hhayi ngisithole nge-certificate manje ngisithole certificate ngihambe ngiyosebenza ngaso and ngisebenza ngaso novalo lokuthi vele ngaboshwa ngoba ngiyazibona into engiyenzayo ikho right. Bese ngithi ngisebenze for 8 months ngisho sangiziqala from March to December. Sekufuna ngibuyele ngonyaka olandelayo esikoleni ngiye ngisabukile sengithola imali enough ukuthi ngihamba ngiyofunda. Ayike ngakwenza lokho ngasebenza mangisebenza ngithatha imali ngiyibeka. Kwathi mase kuphela unyaka sekufanele ngibuyele ngiyozama no ngisabuyile principal wami amchazela zonke istory ngisabuyile beku kanje ngoba manje le certificate isithengile. So nginalokho ukuthi uma ngabe vele uthi iwenza into wrong kunembezi hlezi ukutshela njalo ukuthi yes novalo noma ngathi wafika imoto yangena esikoleni ebona beyasho ukuthi ubili asasebenze kahle. Yes nalokho ukuthi le moto ezayithi ngizolanda ngeza ngibanjiwe manje and futhi ngasikhathi kwasekudumile ukuthi ne-certificate edayisayo manje nje ukuthi akusasebenze kahle. Abantu okay into engcono mangihambe ngiyofunda. Ngahamba ngiyofunda and ngenkathi ngifunda part time abantu phakathi siyazwana abantu ku-right and abazi abaningi ukuthi kwenzakalani. Baba uthisha base bathi mase ngimile sengibuya sengisebenza sengiyisebenza ngidayisela bazothi hayi kwaphela kapa babe la mhlawumbe sengine noma iqasho matric umuntu oyibizela ekhaya uza khona. Bathi ke sengiqala bathi sengifunda part time abantu abathi angiyaqayekile empilweni anto zanzima mase ngiqedile angephe ngiwenze mhlawumbe sengiqedile. So abantu qala banomona sengiqaleke mase ngiqashile sibe nalo hayibo sesebenza ngasitifiketi uyidayisa qala umuntu esisebenza naye simbona usizi lakhe kwazi uzosebenza isitifiketi esidala benza uphenya mase benza uphenya hayi kuze kufike isikhathi sokuthi sekufika amaphoyisa angibuze ngesitifiketi. Bese ngoba ngalokho ukuthi vele bengiyenza wrong ngisichaza sonke istory kahle hle masuwonile kumele uphike kumele uchaza yes usho uzisolo sengenzile 1 no 2 ngiphoqwa into ethile ngabetshela nje ekhasi baningi ingane zababa besingesi afford ukuthi angifundise abo nje umzali mele ingane more than 8 kuba nzima uzoqala ngayo bese bayele base ayike
singasho ukuthi hayi ubeyavuma iqiniso and ufika ngabakhombisa ukuthi akwalesi ngisebenze ngesitifiketi lesi isona engasithenga basatha lezi zayithenga ngoba basebathi bayisamba nawe kunzima-ke lapha ejele angena kwi-Friday kodwa nje ngathi ngiphuma Monday kwaye ngathi ngidonsa unyaka wonke ngathi ngidonsa unyaka wonke akudleki ukudla kwakhona uyasaba kunzima nalokho kudla ingubo kulala ngazi ngalehle kulokuya ngamonke umuntu ngaba abenzi ugebengu manje uboshwa sifuna ukuyithola la uma uboshwa lesikhathi uboshwa ubuvela umsebenzi uwutholile yes ngizowutholile wesitifiketi esihle sebekubophela lokho ewusebenza eqala senze ukuphela semboshela esokuqala sengiyavuma kucathayo ngangibophela esiqaleni kodwa kwamanje ezami ziraythi hayi nabo benza sure ukuthi bayama ba-check-a bathatha hayi vele lezi zi-right uma be-verify waphazamiseka emsebenzini emsebenzini babe-understand manje sifuna ukuya lana kuyenzeka wonke umuntu uma eboshiwe bese kuba nalento le yey'thupha bahamba bafinyelela kanjani lapho ukuthi khona ukuthi uma uphuma ungavalekile ey'ntweni ey'ningi ngiyenza kuthiwa availability mhlawumbe ngicabanga ukuthi mhlawumbe okwakubaka-understanda ngoba kodwa manje ukuthi bengazi ukuthi funa after 5 years nanokuthi umlungiso usubenzile ekusoleni kwakho wayenza kodwa lento right ungakabali yebo nabo baba nalokuthi okuyisolile walivuma icala lakho futhi uyiyekile lento ayisekutholi ungasayisebenzisi uyavuma imali ye-department uzoyikhokha athi yes uma usalidiliza uzoyikhokha yes ngayibhadala imali ye-department namanje sayibhadala yes ibe 122,000 so futhi uyayivumela ukuthi uzikhokha mali dozani 2,000 rand mhlawumbe nabo bayabona ukuthi mangokuthi siyamnyekisa le mali siyithola kanjani manje asiyelana usuphumile esecaleni lakho uphuma ejele ngaleso sikhathi osihlalile uma ufika emphakathini kubantu ngoba bakhona abantu namhlanje bangenzeka babe yingxenye yokuthi uboshwe okay nomphakathi kubantu abantu ade bekuthembile bekwazi njengomuntu oright uma ubheka wena uthatheke kanjani baqhubekile abantu bakuthatha ngendlela ade bekwazi ngayo noma kuke kuba khona ushintsho nawe wabona ukuthi ephutheni ngilenzile yazi mawuke wangena ejele waba umuntu obuke ngathi unamaphutha abantu ababesakhona ukuthemba noma baqhubeke nawe ngendlela empila ngayo mina ngihlahla futhi umuntu nje abangithemba abangithanda emphakathini abanye ngibazwelane nami bebeze bezongibona kwabuhlungu kwehlelo kwabuhlungu and baqhubeka bangithanda sibashana nje kakhulu yokubemelana nami ukuthi kwenzakaleni sekulaphi waze wafika isikhathi okuliyaphela icala abantu amaphela icala abaningi ayebangezela nephathi siyabonga siyaselebrate ukuthi iphelile yesayendulekini ngoba bayi-understand ukuthi angihluphe emphakathini kodwa ngenxa ngixakeka ngingenile enkingeni ngithiwa sengiboshwe sibuye la esikoleni emsebenzini bakuphatha ngendlela e-right baqhubeka bangabikho iy'nkinga noma mhlawumbe khona lezo ukuthi ungoshothe uma ubheka wabona ukuthi hayi angisewuyena nomuntu engizazi nguyena kulamihlo abantu la bengisebenza nabo hayi bangithatha kahle nje babezwelana nami kanti futhi ngiyibone ngendlela e-right kuya kodwa noma uthisha omkhulu ukuthi abantu abanjani mina wami nje umzali sikithi sonke uma unenkinga kube yakho naye akasizakala esikoleni sizotshela wonke umuntu yakho naye nidingade nobabili uma ngizoya kwi-case nje ngathi ngiyacela ngiye kwi-case ngibuye nakho futhi okukhombisa ukuthi ngaphela ngiye kwi-case bengahambeli iy'ndlela zami kwaze wabe iyaphela i-case yami nabo abanye ngosi bayazwelana nami kube khona labo ngiyabolisa angiboshele kuyise kudala uzwe kuthiwa bayabuza bayakhuluma ukuthi hawu kwenzakalani babakhona vele abahlekayo bakhona okubisa ukuthi bona bayajabula yebo abanye beyibuza ukuthi hawu waqhubeka pho wasebenza kanti phela ngivumile icala lami ngiphikana ngayivuma futhi ukuthi ngizoyikhokha yebo njengoba ngiyibhadala namhlanje sixhumane nawe so sesivala nje sifuna usibeke kabanzi usichazele kabanzi ukuthi sowuboshiwe sowuphumile ikuphi oke wakufisa wakufisela iSouth Africa wakufisela umphakathi wakini wakufisela abazali ukuthi isifundo ufisa ukusipha nabantwana abasebancane abasakhula ukuthi isiphi isifundo wafisa ukubapha sona ngale nkinga lekwabhekana nayo ukuthi wena ubone kuyinto othi uma uyibheka wathi mina ebantwini ngizofike ngiyibeke kanje abantu ngizobanika lesifundo ikuphi nje wena okuyinakho ukubona ukuthi singakuthatha kuwe nasey'nganeni zakho njengomzali yebo ngibonge kakhulu lapho isifundo mina ngibe naso ukuthi
uma ngabe wenza into kumele wenze into wazi ukuthi ilanga izifake ebujele ebugebengini yonke into wenza kufuna ucabanga ungathi nombona abangani benza into ethile bese nawe uyavuma ukwenza into ethile bese asiyenzi ngoba ilanga ungena ejele ngoba nami ngibona lokhu kwami noyeda i-certificate wethi azinako ubungozi zami noma zingaverifyo ziyavela ukuthi yebo yasikhuthaza ukuthi asenze ubugebengu ayibanjwa lezi certificate zakhe and ukube mina ngiyisola mina ngibona ukuthi i-wrong leg kwakuzogcina mhlawumbe sengiboshwa okwangempela ukuthi sengidla imali eningi esiteyithesi kodwa ngenxa yokuyisola kwami ngasheshe ngayeka abaqhubeka lapho omunye ukubona ukuthi bengathi usesebenze mhlawumbe for 10 years imali yebo imali engaka uma kuthiwa ngayibuyisa kanjani kunzima lokho so ngithi umzali kumele ingane yakhe ikhulise ngokweqiniso engantshontsho umzali abethi asathe into phambi kwengane engiyeyakhe yebo enze umtshontsho phambi kwengane wane ngane zokulithi kuyantshontshwa nomanje ukantshontsho yebo noma uyathatha yebo kubalulekile ukhona umzali omunye ozothi sathe umtshontsho asho phambi kwengane ingane zokhula zazi lokho kuyantshontshwa ingane zothiwa esikoleni thisho amapeni abantu obeyazi ukuthi nje into yasekhaya kunyuka uzothi ma untshontshelwa imali utshontsha imali kababa n'imali yokukheya yebo engane ezokhula yazi ukuthi vele utshontsha ku-right ngoba benobaba noma ngibetshontsha imali kababa ezethi-care so umuntu yethi mina umuntu mezoyenza into ufuna acaba iqala lento ayizongifana ebugebengini enkingeni yebo ngoba ngosenkingeni usuwedwa enkingeni usimelene nawe so yonke umuntu yethi ingane yakhe ayikho sendlela e-right ihlulekele yona ngoba phela ingane ziyaphuma esandleni wonke umuntu ufisa ingane yakhe ukuthi ikhule ibe utho kodwa ingane ethiwa seyiphuma esandleni segula zingasabilo lutho ngoba ingane isencane ukuthi hayi ihambi kahle uma umzali iqwanqwadi which is ingane yami zuwanothuku uzophumelela ube umama kusasa noma ubaba kusasa manje uma uhluleka ingane sencane wayintoto sakhulu ithi ingane isiyenza into ezirongo yes isifundo sanamhlanje sibe sihle kakhulu sibonga kakhulu futhi ukuhlangana nawe siyathemba ukuthi engathi singaphinde futhi sibonane nangokuzayo sesihlangana futhi sesikhuluma futhi ezinye inkulumo ezinhle nezinye nokuthi ababukele emakhaya inkulumo yethu bayibonile bayithanda futhi basibonile isifundo sokuthi ubugebengu ngempela abukhokheli siyabonga ngiyabonga kakhulu nami mbukele emakhaya ohlelweni lethu incipha bugebengu siyabonga siyathemba ukuthi nithokozelile inkulumo yethu yanamhlanje nosisi wethu esingesimchaze wasemsinga la esikhona siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwenza sure ukuthi isifundo sokuthi ncipha bugebengu uzosithatha ahambe naso ngoba isizwe sisifuna siphephile isizwe asiphephe sonke sifundisane sifundise laba abancane abasakhula ezikoleni nalabo basemphakathini ukuthi ubugebengu siyacela ukuthi mabunciphe siyacela ukuthi umbukeli emakhaya nilenze iqiniso ukuthi uyachofoza inkinobho yakho le yokuthi uyasubscribe uphinde futhi umuse ugqugquzele ukuthi ubugebengu njengoba sifisa kuphele nawe futhi ube neqhaza olibambayo ukuthi ubugebengu aphele isizwe asiphele siyabonga la kwi-channel lethu hamba phambili sikucela ukuthi nenze sure ukuthi iKhula TV ne-support ngendlela efanelekile babukele emakhaya